Mayong adlaw sa mga suki o mga tiglantaw nining akong tulumanon. Tawagan ako sa pangaan nga Brian. Usa ko ka tireman, o sa Bisaya pa, tigbulkin. Ang akong problema sa kinabuhi, kadili ko ganahan nga mabulgar nga ako usa ka bayon. Aron masunod ninyo nga akong istorya, palihog paminawan ninyo. Kanang Brian. Unsa man ma? Kanang pagkuha na ko dito og kanang kuan kamonggay kay maglata ta og kanang tiil sa baboy. Sige ma. Sige ma, mugawas ako ma. Apili lang dayon og kuan kanang Brian. Unsa ba i-apil ma? Apili lang og kanang pagdali. Sige ma. Uy. Doon na may gwapo sa likod. Kanang Brian, unsa man ka? Wala ma. Naigwapo. Hoy Brian, unsa man ka nga mura na makagbayot karon? Brad, kinsa man ka, Brad? Ako na si Brian. Ikaw na si Brian, nga nung naunsa man ka? Wala, tanaw lang ko sa imong abs. mga animal nga tao din ako. Brian, mulas Brian. Murag ligid niya punog na akong. Pag-hi sa diya. Hi. Murag interior og naong. Pag-hi sa diya, hi. Hey, what up? Murag kanyuto. Ikaw nong, pag-hi mo diya. Murag abog sa ligid.